Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kindian kini kejingalang kaba iku keseng la pelong kalau kumsibenta bandawa nak sarkar jala kajongi halo dikado kini tikimat kibadai kibakta ya kalawai jagi kuan samla habadai bakayo kam yo jam kaseng nakam sim kejing snowpia kasim ya kini kam senjam kut ko benta banyak terong lam ya kata kejinge kabakipun samla ke kendo bat ya kalingko kabaki kemegi pa ke kendo namar kaseng kasnohi ba kejing kedo kam kuruja kejing kedo kam kurujam kam dei chu ta kejinge jong ki long yeng long sem henre kam dei kejinge jong jai pun rio ki bora oi ade kapor ngai kublei yaki parlok media kejongi naduki electronics bagi printing borok itip banglak syahi bagani kejing pelong jongi kini ya rali banyak pai ba napok matpran hadu ani banan fai begi ya orang ham ban pelong ini kejingalang da kalenti ke bajai da kalenti ke jai kum gadak jong kejing sokhiap ni ben pau ke sarkar bak kadan ayu ban ong yakini kikun samla ke jongi kadni ke badan menta ke bersama ni jenge henry kidon ke jingja ke baja ke sosi ya ka bang kuat ban penjai ban pentengan ya ka bensim ke jing tera ke jong pi ke samla ngapan mak bagidan ke samla kiba lapan pau ke jing pitar ke jongki hakal tiya pengiyat mene bakaladon kata ke jing bakala hamne atai dakaba ladan kata ke jing pensosi ya pardo prasna jongi khamtam nakalap ki patai ka khubor bakala penso jonga bakala i bat nakalyang jongahi ko presiden napa ni ke jing ngapen pau ke jing snow si bakapan mak pi pras ke kapor bat angin skam bat pun samla ke jongi ko bang akren mene kani kampadai kapo pangina penibo nagin mina peni mina aireng bak sarkar henry lara ke sarkar kam snap yakini kimat ke jing dawa ke jongi kani kadai tang ke jing sedang bat nene sakmat dan idat kam bangin pen likin ke snam hakalenti sengkin hilang ke belakoloy namanta kalawai jongi kuat samla ke jongi tengah kentu yaki samla pada kami dengan adab makanan kini jingalang nong ngepi long ki besa long ki bejai kadang kapor dia kai boro tiling ba kini jingalang kaseng kasalet ben snow yaki ni kimat jingdawa jongi hapok sarkar nama kaseng kadawa mado re sarkar bakadei pan pendap no ek ki pos ki bathali hakitnat trai kambar pher jongane ka sarkar jalla ka jongi nama kumba kalong mata ngilap bagidon ke bah nyaw aja dus pasan pulai teli kita kipus bathali haki department ba pher hade ke jalla ka jongi nama arba kakum ka RTI ya ka ba layo de iba 10% rani hindrai ye rung lakhat ben dalang hade ka si ba benta hade ka por Rede ni kita bamlakiar imsimla ban dan berkat. Rede tak ada limba kini ke RTI ke jongi ni bagi dan hadu empat news hajar nuspa sanpulai tili kita kipos. Kapasusi kalau bau chief minister bau assembly ulah jubah bakala bagi dan tak kembali hajar tili kita kikam. Kani kai kapa install engi kikun samla kipa buat ikam kejam kebau chief minister dalam dia ujuba bakala habo assembly kani kepenpau bo umdan kata kejingke khali namanta ki samla wat kam wat jam hakani kabi be ke jongi bat kapeni
kayin dorbar tawan kadai ka dorbar belai nama belai you yakini kinong mi kmat jongi lajit dau pai ba bakin len bantau ki an hang te po assembly thi kani ka masjid kadai ka masjid syaki ni borok ki nong mi kmat ka jongi ro phu ngot ki amali bagi di banshim ya ka jingga kli bagi mne baju khen dau thala ya ka khet kabak kentang kabau pai ba ula pensyat yaki shisin sansnam kumba kalong manta ngai i bagi senai habangi pai ya kita ya kejing le jok sarkar kejing juba jok sarkar habangi i ba layakran ya kata kejing suki betrekam banthap etaki kam ki bathli haki department ba pera kabas hosi kejing juba kabagi yo nak sarkar yang bawa chief minister kalau bakadai karkom tri kam kabaduna hapo katanat MPSC bagi DSC bafera kesulam ma mansu tekti kum tekti upilat bantai pop egiwei banang ba kam dei ka sarkar ka babakala hinre gi department ki officer badan hata hapo DSC bafera pat hapo MPSC kajinggali kalong Mana betul kita kiam besar, kembali ke sarkar, lalu ke sarkar ke syam, kita ki officer bagaimana pensiun ekikam, kita ngejing tuna ke teko akan kam trekam ke jongki, kedik ke kamram jo ke sarkar ban pensitam kum kita kejaga besar, denang dai le pai ba, denang ni sakmat, dalalai hiru, nagaleng keseng, ngino maila, ya kemni kijai officer, kiban long kita ke ahliya jaito bagindan hapo ka department baper namar baliu kani kamba kamyap kamem joki kun samla ka jongi tisa chisin nagaliang kaseng gidan ka jingtmu bandawa na ka sarkar bakan pentrai kam no ya kani ka state employment policy bali nagaliang ka kaseng ka penlong yangi bangin dawa na ka sarkar jala pakadi bantau no ikani ka state employment policy habara ka jalahi bara kawai nadu ki sarkar nadu tenat traikam ji sarkar pedang pedang ni apa ka jala ka jongi ki private corporation private companies ki private bank bagi private sector bentar terter kadang ka konsen kalau ka sek kalap bagi jing traikam jogi ki tenat hani ka jala ka jongi karkom tum jam kamlong sisa kata kebasai kamdan kata ke transparency dengan scam balada ngiyo la kajong ke state employment policy na kalian ke sarkar kalapan tap iki gendon hakane ke policy ba kino nadu central office ke badan ni po jala kajongi ki private sector, ki private bank, bat kumtar teteter, ki de bantung shwa ki try muluk, ki try ni jomani ki jala ka jongi. Di kaseng kasuk dan kampalat, bang ini benyok no, ya kani ka state employment policy hani ka jala ka jongi. Kena makan pelila pelenti, ya ki kun samla ka jongi, ki buat kang wajam. Kumbagalong menta kaseng, haba kalit. Bandung syakishnong kita baper banyak kendo ya kita khot jakaseng ban ai mensim lagi syapang kumno bagindan kata kejingnya teli hapadai para mengi hapadai mengilit ban forming circle baper ban highlights ya kita ki issues nomor house nam arjar khatnyau ya ada pelong ya ka socio economic reforms movement ya ba kumno bangila ban sandal ya la ka jong gari ba ka jack rio lingba ka imlang salang paligba kayo kakot dai lingba ka ni ka jingya lenti ka jongi ngi kendo ya ki khun samla ki snam ki tha ngi gindo ya ki long kmi long pa ka jingya ka pakongsan ka pakiben pa syangi dai ka ni ka benta kalau ai jo ki khun samla ka jongi kalau sisa kepadom kamplong kepada pernah
Ngasausan ay itu kilongi yang kebelak pensno syangi. Kam tami kikmi kikpa. Kiong ba, kikum kikmi kikpa. Keadap pendap ya kamram ke jongki. Ban ay kapuli puti kabajana ya kikun kikti ha ki institution bapera pair ha ki jaka puli bapera pair. Ba kikun kikti ki jongki ru kiong. Ngiru ila trai sitam. Bermanra keburam jong kajian ban pas ha haki exam ba fair kapas nusi kalong dah kapo bagi lek sakita ki interview ki jong ki dah kala pas ke tes bun sin haki interview personal interview ki pas namar bale you bun sin ngintip kali ka open secret ya kaba tang gitu kebadan hak bor, tang gitu kebadan hak balong political influence, patang gitu kebadan ke bor pisah tengka, kiyo ya kakam kajam. Ti kanja ayu kanyi di samla apa, kibawan nak kalong yang kebaduk, kibamdan yang tak ke bor tengka, kibamdan ke jengge day, bagi minister, bagi amli, saya ikilat kini, ti bonsin, kajing snail, kakharoi, day lingba kini jengge, kibun samla jengge kendo. Kigom bagi jadi bapera haki kam senia bapera dai tanah kata dau ngasno ba ngi kum kaseng kum kinong ilam isau dapram sikate ya kapateng kabansawan namar bale iu ya kani kapateng ka momenta ngi susim nong genti te nak kapateng kilang suwa ke jongi tilada mangi kapateng ka momenta ni soto ba kapateng kabansawan na kalongding basawan kabandai kalongding kabadan jingkerman kadi kakamnam ko jong wei jong kaya ka pamenta ngin ay kata jingkerman yaki tin nakaliang jo kaseng ngilabot din habade ba kaliang kumno bantao ya kita kilat ay kam ayam ya kipun samla ka jongi kibakwa panyeng halor kikijat ke jongki ngisyam basi kedon simon ke jing diko hakit na trekam jongka sarkar kam tam habade bakaliang kini ki office ko ki district industrial center kumlo ban lum man lang kini kena ke jongi kam tam ki don ke jing tubet ha kasap ka phong ke jongki ban trekam la jong tena kaliang jongka seng ya ban kre heru ye kini benta bagi kerja sarkar bandawa bagi penklan susu yak skim bapera ban penpoi si kut samla ke jongi kebetulan sista ka bensin ban perang menyeng halor ki kejar pasal kawai bonsin hakin ki senam ki belalai ngi iba lingba sarkar pedeng ka sarkar pedeng lingba sarkar jela kelabu ya ki youth hostel hagi ni jala ka jongi hagi district prepare kabasosi kalong habangi pet ya kini ki youth hostel ki bedi bandan kita ki youth hostel kumno banlum banlang ya kini kita samla ka jongi ban hikai ya ki hakanti kepada habade karya guidance bat counseling center kabasosi kalong ba na kaliang jakaseng ngilap ii bagini ki youth hostel ke badan hanya ko kajala ka jongi hai ni ki district affair ki sekolah long kum ki yeng sa aiwai ki yeng khawai tho bat ki yeng khawai sikha bat kum tar kasenggan sadawano nak sarkar jala baka dai kapo bakat perkelano yakini ki youth hostel sya ki youth recreation center ki youth career guidance center nama ta ke jingmenta ki khun samla kum bakalang mata ni ithek kadeta kata kajaka kamai pisa jongdo kabla su ai wai bet seki priu ka som thai ban bet ban tpi yakini kajaka ki badai ke bentak nama ta ke samla ke jongi kaseng kasno dei hidu bandawa na kalian jong ke sarkar jela bakade ban bu no ya kata kamagelnya state youth commission kani ka state youth commission
kaban pet tang namata ka jinge jaki khun samla ka jongi namar bane yu bon sin ki khun samla ka jongi ki sekolah langkanya ino ya ka jingem ka jongi ne ka lawai ka jongi dei tang na ka badao pakidan kita ki riu sim kabu kidan kita ki beri ke sim kabu ki badan haki department paper hakapor paki khun samla kilet banwat ya kilat jingarap namata ka jongki bonsian ki khun samla ka jongi ki kanduk paman ya kata ka exploitation haki bei haki teki officer ki besyong ke badan tak kabur namar bonsian na ki khun samla ki wan pen snow shangi kum kaseng haba kilet ban apply kam haki tenat try kam paper jong ka sarkar jala bonsian ki saya exploit haki officer ki babat ki post ki kerdan ke bahe te kum kini khina samla kilit chai ban ujua de ke jinge ke jongki ingej scam ban lingba kani ke Meghalaya State Youth Commission kinyo ban lei ban ujua saka pasal kawai hiru om dai tang hapo tanat trekam jo sarkar jala bagi khun samla jongi ki kendu henrai haki tanat trekam jong kesor kar pedang kebenang ne pak jala ke jongi bat khamtam haki pok ki private finance kadang simon kata kecing exploit yaki kena samla ke jongi khamtam ki kentai khasi ke baki juan ye kendo egi nak por sakapor dengan scam balingba kanika Meghalaya employment policy state employment policy balingba kanika Meghalaya State Youth Commission kabut kan jarap simon yaki khun samla ke jongi bakin ujua dia kecing ke jongki te nakalian jo kaseng ngimla klem dakin tho sikintin Argentin kadang kawai ke jingong balada matla kibayoi bat kelet kibayo snow karwan ra ya ke jingma ba ke jing ya kani ke jala ke jongi baling akran yang kata ngai iba menta shisha hakani ke jala ke jongi laksin sha da kita kibamat la de kibai bat laksin sha da kita kibai asno de gile kendot te khado khadwai shwa makan pengkut ya kani ke jangalang nasno kemen banyak penpau ya pi ba hakani kasgi nakalian jo kaseng ngin sayo ban pleno ya ka youth event sel ke jongi hakani kita yau ke sawan ya ka baki samla jong kani gari lo khasi ke jongi ke bai ke jongi ke bai kendu ya ke jongi kila pawan ya kendu ke nalam jo kaseng apo pers trekam jo kaseng henang ba kinla man pisno ya kata ke jengi ke jongki te kumbanga ong haswa bagani ke jengi denti jo kaseng kade tang jing sedang tinggal kebi denti badani syakmat kum kajak kunriu ngila banyak trelang kawai banyak ajumut lang kawai namata bunyo ya kata kalawai ka punai jo ki pun samla ka jongi tang na kaseng FGSP ngatrai kade kelingkon ka bakhiae minumla marwai bangila manrat ting khong ini jige jig khun samla ka jongi hinrai kum ka jat kan riu ladang ye trelang ngilong lang ya teli kawai ngatrai kani ke jige ngila manrat ting khong sendan na kani kari ke jongi nak khun samla ka jongi